Delí nás od seba trošku taká jazyková bariéra. Ja sa ju pokúsim teraz prekonať a vopred ospravedlňte môj taký mnichovský prízvuk. Liebe Landsleute, ich möchte zu euch ein paar Worte sagen. Gestatten Sie mir, ich kann nicht Deutsch, aber ich habe dem Ignaz versprochen, ich probiere das Deutsch, also bitte. Liebe Freunde, sehr geehrte Gäste, es sind schon 2 Jahre Zeit, dem letzten Heimattreffen in Deutschproben vergangen. Auch wenn 2 Jahre im Leben eines Menschen keine lange Zeit sind, hat sich im Leben unserer Bürger vieles verändert. Eine wesentliche Veränderung war unser EU-Eintritt. Už sú 2 roky, ja to len skrátim, dobre, aby ste vedeli, o čom hovorí, že už sú 2 roky od nášho posledného stretnutia v Nitrianskom právne. Čo sú to 2 roky v Nitrianskom právne, 2 roky života ľudí? Nie je to žiaden dlhý čas. A niekedy sa za tie 2 roky nič veľa nezmení, ale dôležité, alebo medzi dôležité považujeme u nás vstup Slovenska do Európskej únie. Damit gingen unsere gemeinsamen Träume und Vorsätze, eine große Familie zu werden, in Erfüllung. Die Entwicklung unserer Gemeinde begleiten auch viele Veränderungen. Wir haben uns vorgenommen, die neue Wohnhäuser mit 30 Wohnungen zu bauen, die Straßen zu rekonstruieren und Grundstücke für den Bau neuer Familienhäuser in Solka, Bettelsdorf vorzubereiten. No, v našej dedine takisto plánujeme nejaké zmeny. Predsavzali sme si, že vybudujeme nové obytné domy s 30 bytmi, zrekonštruujeme ulice a vybudujeme nové byty v Solke, teda Bettelsdorf. Wir haben große Pläne für die Zukunft, zum Beispiel den Bau eines neuen Kulturhauses, eine neue Kanalisation, die Rekonstruktion des Hauptplatzes und anderes. Regelmäßig organisieren wir auch verschiedene Kulturveranstaltungen, wie zum Beispiel Jan Roháč Theaterfrühling, Blasmusikfestival, den traditionellen Progner Jahrmarkt, die sportliche Veranstaltung Lauf der Freundschaft. Máme veľké plány a napríklad chceme vybudovať nový kultúrny dom, novú kanalizáciu, zrekonštruovať námestie a iné. Takisto súčasne organizujeme aj rôzne kultúrne podujatia, ako sú napríklad Jan Roháč, je to divadelný festival, potom festival dýchovej hudby, tradičný právňanský jarmok alebo rôzne športové stretnutia, ako je beh priateľstva. Es gehören hierzu auch die Heimattreffen mit unseren Landsleuten und Freunden mit ihnen. Sie sind in unserer Gemeinde immer herzlich willkommen. Eine große Aufmerksamkeit schenken wir unseren Kleinsten und Jüngsten, den Kindern im Kindergarten, wo wir sehr geschickte und begabte Kinder haben, die sich die deutsche Sprache beim Singen und Spielen im Rahmen
der vorschulischen Sprachenausbildung aneignen. No, a k týmto skončili sme behom priateľstva a takisto organizujeme, alebo tieto podujatia patrí aj stretnutie rodákov v Nitrianskom Právne. A keďže nasledujúce stretnutie bude v Nitrianskom Právne, tak ste všetci srdečne vítaní. Veľkú pozornosť venujeme aj našim najmenším deťom, ktoré sú v škôlke a učia sa rôzne básničky, rôzne rozprávky v nemeckom jazyku, pritom hrou, spievaním. Die Grundschule in Deutschproben hat das Attribut sprachlich, da die Bildungssprache in einer Klasse in jedem Jahrgang die deutsche Sprache im Rahmen des erweiterten Deutschunterrichts ist. Die Kinder in unserer Gemeinde haben auch die Möglichkeit, die Kunstgrundschule zu besuchen. Hier nehmen sie Musik oder bildende Kunstunterricht. Unser Herz schlägt für die Kinder, sie sind doch unsere Zukunft. Ale v krátkosti naša základná škola je vlastne nemecká škola, teda jazyková škola. Deti sa tu majú možnosť učiť nemecký jazyk. A takisto majú deti možnosť navštevovať školu umenia, teda ľudovú školu umenia, kde sa môžu učiť hudbe alebo rôznemu kresleniu, maľovaniu. Naše srdce bije pre deti, oni sú naša budúcnosť. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass es für mich eine Ehre ist, dass ich ein Bürger einer solcher Gemeinde bin, wie es Deutschproben ist, und ich bin wirklich froh, dass ich es sein kann, der sich im Namen unserer Mitbürger für die Einladung und ihr herzliches Willkommen bedanken kann. Danke.